Ngithanda ukuthi-ke nginibingelele khona la ku-Big Space. Sengiphinde ngabuya-ke futhi ney'ndaba-ke nje ey'thinta ezediski, iy'ndaba-ke nje ey'threndayo. Hlala nami ngikuzele nazo. Bafowethu ngiphethe-ke iy'ndaba ezahlukahlukene la, kodwa-ke ngizoqala nje ngodaba olusematheni, udaba-ke oluthrendayo oluthinta-ke uMhawu Nkotha. uNkotha-ke bafowethu ucasule nje ama-fans ayo-ke lapha e-Orlando Pirates kwi-social media. Ama-fans-ke bhakabhaka wasafuni lutho ebahlanganisa naye kuNkotha. So into eyenzakele-ke la mbukeli, uNkotha ubonakale-ke egqoke ijezi le-Kaizer Chiefs eyotrainer-ke lapha neqembu lakhe lase-Saudi Arabia, yona-ke Al-Attifaq. So impela-ke leyo nto ikwatise nje kakhulu ama-fans ayo Orlando Pirates. Ukufaka kwakheke ijezi layo-ke Chiefs yena kuNkotha kumkhandeleke impela-ke inzondo. Abantu-ke lapha kwi-social media bayamdraga, like bakhuluma-ke nje izinto-ke ey'ningi, izinto-ke futhi-ke engekho right, especially-ke nje ama-fans ayo-ke Pirates. And ngithema ngiyibona-ke le post yakhe na kuNkotha efaka ijezi layo-ke Kaizer Chiefs, ngize ngasho ukuthi luyamfanela, and bengayitsheli ukuthi-ke ama-fans ayo-ke Pirates engaze-ke le ndaba yenzeka ibe yi-big deal. Impela-ke bayenzeka bayi-big deal, bakhuluma-ke nje izinto ey'ningi ey'shaqisayo ngaye kuNkotha. Amanye ama-fans asho khona ukuthi-ke mayesebuya eSouth Africa engabe sabuya-ke kulona ibhakabhaka, akaye kulona-ke ikhosi. Abanye bathi akekho professionally, iqembu lakhe lale Saudi Arabia limvumela kanjani ukuthi-ke efake elinye ijezi lelinye iqembu ekubeni-ke yalapha eyotrainer nalo-ke iqembu leli lase-Saudi Arabia. So nje bakhuluma-ke izinto ey'ningi, ngiyathemba-ke futhi mbukelo uyayibonela-ke nawe-ke lapho ama-comment, like indaba yakhe isivele yaphenduka i-big deal. Ngidluleke bafowethu ngiye lapha kwindaba-ke ethinta iChippa United. Kuney'ndaba-ke la bafowethu seyivelile ukuthi-ke iChippa United sebeyishayeke lapha nge-transfer ban. So lana-ke mbukeli baveza ukuthi-ke iChippa United yahluleka ukuthi-ke ikhokhele lapha i-former coach yabo yena-ke uLuke Aymiel. Baveza ukuthi-ke bahluleka ukukhokha leyo mali ngesikhathi. So iFIFA-ke ivele-ke yabashaya ngayo-ke lapha i-transfer ban. So yizo-ke mbukeli-ke indaba ade ngiphatheleke zona lezi indaba-ke isematheni. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazi bongela.